Thirikari nene kugerera ministry ya kigina ikoretwo ikihinyiriria thirikari hamwe na honge itiganite itabanie thuguri kugerera mutambo mweru wa EGPS undu uria ukoretwo ugitungio uregani munene. Riu kanji ya governors ikiuga mwerekera uyu wa minister John Mbadi ni urugamitie mihango ya utungata thiini wa kaunti guku bururi-ini. Tukauga tutire na bara nayo turi hana COG ni twathire igoti-ini na tukimirugamia ni tondu uma uria wiho ni ati nyamu ndiraruta wira ndiri handu turi turaigua nginya ministry imwe ona wabici ya president ndirahota ku purchase kuhitukira IGP maritie o thutha wa kamiti ya bunge ya senate egie mitambo ya kiriu kugia na giikaro na governor Mutahi Kahiga na kumurika maundu megie ungania wa kigina gia thirikari cia kaunti. Riu makiuga mubango uyu ubatie kuoya ihinda makiria na oho guthomithio kwa maafitha a thirikari cia kaunti aria marakuruhana na mutambo uyu, kusema kwamba tutaenda kuandika ripoti yetu na kuhakikisha yale ambayo tumeona tofauti katika hizi gatuzi 12 ambazo tayari tumezitembelea tutaweza kueleza katika ripoti yetu. So EGP and the challenges that we can still not procure at this moment, and we see delays in the procurement part. Mubango ucio ni mubango mwega no ni ukwenda mehaririria mega na nieta mundu kiumbe ngauga ni gukinya ikinya ria kona tukakioya thirikari onene na thirikari cinacio cia county o tukiuga maundu mani turahura na magoti ni twambirie kwihariria tumikwe twina infrastructure cia kuigana na muno tuthomithie andu aria makoretwo mari suppliers aitu. Kamiti ino igitugiria makinya maria thirikari ya kaunti ya Nyeri itashukitie hari kungania kigina ria githiaga kuri ruhonge rugima wa mwiri wa kugeria kunyitirira services cia kure mathibitari-ini ni turikoretwo kwina changamoto nyingi no umane ati kigina kiu kigitwo tumautu tuka emergency ni tukwota ku fix jokerie county assembly ya Nyeri gatho ni kuhitukia watho ucio. Pesa zinapohitajika katika gatuzi zinachelewa, hazifiki kwa wakati, ndiposa wakaona waje na mbinu hiyo yao ambao ni mbinu ya kipekee katika taifa letu la Kenya. Ningependa kupendekeza kwa magatuzi 46 ambayo yamebaki katika taifa letu waweze kuiga mfano mzuri hapa Nyeri. Here in Nyeri, whereby Nyeri has the Health Act here, whereby a small percentage is kept and they are allowed to spend it at source, so that in case of any delays with the exchequer, the county can procure their own medicines. Hadi ni Inooro TV kumaka kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.